Asparo, където ще потърсим доброволци за нашата дейност. Questo è una scuola chiamata Re Asparuco. Asparuco è il fondatore del nostro paese. Tutto in italiano. С това е моят началник, доброволци за засаждане на тръвчета в училищния двор. Има ли доброволци? Така. Добре. Искате ли в бъдеще, ако е възможно, да направите едно състезание с ваши връзници от град Милано? По засаждане на повече тръвчета. Съгласни сте ли? Добре. Само изчакайте малко, ще го кажа на италиански, защото го пуснем от YouTube. Нали, те да могат да разберат за какво става въпрос. Buongiorno cari amici, noi siamo qua e vogliamo dire che vogliamo piantare alberi con questi ragazzi. Loro sono in ricordi, anche sono in ricordi a fare una gara con bambini della città Milano. Loro sono pronti e voi siete pronti, amici di Milano? A presto tutti italiani! Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, you can find it here. Her mind is Tiffany twisted. She got the Mercedes-Benz. She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far. Vedete, noi lo facciamo perché siamo convinti che è molto importante e urgente. Veramente questo è un tema per molto più lunga discussione, ma nel momento le nostre occasioni sono non tanto grandi. Noi continueremo con questa nostra attività. Alla fine, di nuovo, io voglio salutare i nostri amici italiani. What a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. Buongiorno, questo è un pezzo del nostro centro, è molto grande, molto bello e posso dire che è più bello e più grande del centro di Milano. Sono sicuro, venite a vederlo, vi assicuro che è una bellissima città per turismo, è tranquilla, bellissima. Ciao Luisa, ciao Dandy, tanti auguri da Gina. Ciao Eros, ciao Cinzia, ciao Enzo, ciao Angelica. На български го имаш. Ciao Fausta, ciao Giuseppe, ciao Tony.
Tony c'è i migliori castani e gelati, mangiate sempre da Tony, Corso Vittorio Emanuele, vicino al negozio Magno. Ciao Paolo, ciao Cinzia, ciao Pepe, ciao Nina, ciao Daddy, ciao Pacchi. E alla fine, anche così, voglio salutare anche Leonardo Di Caprio che si occupa con questa cosa. Congratulations Leonardo!